بله مجارا اف 16 و ترکیه تماشاوانین هیجان جه انقره شارزایی پیوندین ناو دولتی پروفسور بلال سامبور میوانی منه سلاف بوته که بلال كيك بلال مثلا اف 16 جي او جي نها غريك الوزيك السر بيدا بويا قالوا دوير وشا ايرو ده القرابة وريات امريكا دي اف 16 بفروشة تركيا اونزانın ev namzediya Swîd û Finlandiya ji bûna NATOyê bûye meseleka giring di nava NATO, di nava Tirkiye û di nava Amerîka de. û em zanin di zirweya Madrîdê de Tirkiye û ev her du dewêr û Amerîka lihev kirin. Gotin Tirkiyenek şerta anî ziman û go ev va şerta qebûl bikin ez ê ti müşkilî ez ê dernexim. Înca vêga Tirkiye dêje ev her du dewêr talebê min nayîne cî. Ji wê awayî ez ê her du jî veto bikim. Gerçi vêga dêje ez ê Finlandiya ez ê qebûl bikim, ez ê Swîd ret bikim. Înca Amerîka jî piştî vê pozisyona Tirkiye ev parlamenterê Amerîka di nava va parlamentoya demokrat jî hene, cumhuriyetçî jî hene. û serê vanekê jî Menendez e. Ew jî mektûbek ji Biden re şandine dêjin gereke Tirkiye eşkere bike. Bêje protokolê qebûl bike, imza bike, bêje ez ê va her du namzeda qebûl bikim. Hatta namzediya va her du devêle qebûl neke gereke em mesela F-16 em gereke tasdik nekim, gereke em jî qebûl nekim. Vêga mesela ev çima mühim e, ev mektuba hatiye nivîskirin, di Kongre Amerîka de ev cara ewile Kongre Amerika bağlantıyek çedike, tekiltiyek çedike ya da gredaya mesela F-16'ya o namzediya Swîd û Finland behavra grade de. Ev cara awile yani Kongre Amerika ve mesele em dikarin bêjin va her du mesela behavra gredayı çekirge. جبركو كيكي بلال جبركو يعني 28 ولاطين اندام الناتو دمكي قالك كرتا اندامي تيا سويد وفنلندا قبول كرن حتى بيشوازي كرن قالك دل خوشبون و اندامي تيا سويد وفنلندا بو ناتو قالك جرينك تينر خاندن هم جا آلي امريكا و هم جا آلي ولاطين دن ان اندامي ناتو وجي استنجيا هري مظلمكي تركيا تيديتن دوی درباره ده yani gert binirxine sekna Amerika'yı beramberi Türkiye dve rewşeyde. Yani unzanın Türkiye devleka xurte nava NATO'ya de pişti Amerika armiya Türkiye, leşkeri Türkiye en mazın Türkiye. Jwe avay Amerika naxwaze tekiltiya xwab Türkiye re xirab ke و ناخوازه وسا فتنه و فساد ناوا ناتوی ده چه ببه ویگا روسیا تخوازه فتنه و فساد چه ببه ویگا مثلا پوزیسیون روسیا دیجه tamam بلا فینلاندیا ببه بلا سوید نبه پشتی قرآن تدی شوطان السویده اینجا وی معذرت تکن جوی آوای امریکا نخوازه قوزه کوسا بده دست روسیا و نخوازه ناتو به آوای وسا دنوا ناتو ده اختلافه متفق ناتو دنوا هفته مختلف تخند نخوازه تشتکی وسا چه ببه gerek em dve mesele de noktaya kakelek mehim ciye unzanın liser Türkiye امبارغو هي امبارغو کا انترناسيونال لشق ديفنس و يعني تدويل نكاره
malzeme askeri bide Türkiye. Malzeme evlehi bide Türkiye. Finlandiya o Swid gotin em kabul dikin em ve ambargoyu bişkenin em hinek malzeme askeri ve evlehi bidne Türkiye. Jwe avay Türkiye mesela bavariya min ev ki dixwaze gelek tişta daha zeydetir bistîne. Hatta ev zirveya NATO vere Türkiye evi mesele wisa daim germ bike bine zaman çi gefayı bide ser NATO'ya, gefayı bide ser Finlanda u gefayı bide ser Swede çi jwa biqetine deje jimre kare. Jwe avay Keke Bilal nuha mijareki din İbrahim Kalın de hevpeyvineke xwe de li gel CNN International dest nîşan kir got ku de hevpeyvinê de got ême bijardeyê me din hene eger Amerîka F-16 nedême jî em ê xwe bidin hin bijardeyên din hin ji wan bijardeyan firokeyên Rûsî têne gotin SU firokeyên Rûsî got bijardeyekin her wiha firokeyên Çînê ger Ankara careke din firokeya yani piştî aloziya S-400 niha firokeyan ji Rûsya jî werbigire gelo ev alozî di navbeyna Tirkiye û Amerîka'da û welatên din ên NATO de zêdetir nabe tu çawa de nirqîn? Şwa hûn zanin Türkiye ji Rusya S-400 kirî şwa mesela giran ev e. Inca vega Türkiye ve avay mesajek da Amerika ve NATO'ya go hatta vega tek alternatife min buyi. Inca brenetin ne alternatife mini. İbrahim Kalınci deje tamam eğer un ve F-16 nednemin ne be usa ne bejin Türkiye be alternatife et karim vanake ji Rusya jî bikirin et karim vanake ji Çin jî bikirin et karim vanake ji İngiltere jî bikirin. Yani mesajeka wisa jî dide. Ama eğer Türkiye veleke peyvaciyeka tiştekî wisa bike alaziyeka gelek mezin dinava Türkiye NATO'de gelek kur bibe. Belê gelek spasiyatet kim Profesör Bilal Sambur şarêzayê peywendiyên navdewletî ji Ankara mêvanê me.